Happy anniversary to you. ধুনীয়া পৰিৱেশ, চৰাই চিৰিকটি মাত, সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ লকডাউনৰ লগতে কৰোণাৰ প্ৰভাৱত আমি বাহিৰলৈ খুব পৰাপক্ষত ওলাই যোৱাই নাই আৰু ইয়াতকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ হয়তো আমি ৰেষ্টুৰেণ্টতো নাপাওঁ। এই আমাৰ বিশেষ দিনটো আজি বে গাৰ্ডতে হওক, ধুনীয়াকৈ বেগ লগাই अभी आप यहाँ आपको आपको डालेंगे। मैं तो बस यही Happy anniversary. Thank you. কি খবৰ? ভাল ভাল। আমাৰ সৌজনীলে দেখিছেনে? খোৱাতে ব্যস্ত একেবাৰে। बाल तो उसके बच्चे এয়া গিফ্ট পঠিয়াইছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা মোৰ শাহুমায়ে। তাৰপিছত এয়া মোৰ দুয়োগৰাকী ননদৰ গিফ্ট, এযোৰ জোতা মোৰ সৰু ভণ্টি অৰ্থাৎ মোৰ সৰু ননদে দিছে। নমস্কাৰ বলতো। नमस्कार। नमस्कार। और ये मोर हमारे से ओ अरे एक कैसे लेके आ सकते हो? ये यस। ये पता नहीं क्या है, ये दाल का नहीं क्या है। दुकान है? बेबीज की दुकान। अच्छा अच्छा, बेबी के लिए टॉयज। क्या लिखे है पता है? गिफ्ट कार्ड है। नहीं इधर लिखो, टू विरजी द एंड द ब्यूटीफुल भाभी जी।
শাহুমাৰ এই দুৰ্নিবতীয় মৰমৰ উপহাৰটিৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ নিজৰ মাকো যিয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰথম শুভকামনা জনাইছিলে তেখেতলৈও শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ আৰু উপহাৰনো কি মৰমহে আচল কথা আৰু এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰ মৰমেই আমাক সুখী হ'বলৈ শিকায় নহয় জানো चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई ओके चांदनी चौक में चटनी चटाई चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई यस यस मैं कह रहा हूं ओके ओके फिर से चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चौक में चटनी की चौक में ओके ओके तो क्या और फिर से बोलो अभी फिर से फटाफट चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चौक में चटनी चटाई चन्नी चम्मच से ओके ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে পুনৰ ধন্যবাদ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমাৰ পু মানুহ মোক আৰু সাদিতক মৰম দিব ধন্যবাদ